Jofa Junior ngai thatu ramchung rampon u naw zungzung te amasa in chibai kan buk ache u kan dam tlang ka be se Chanchin puan tur te KIA brisom pakhat chu SSPC ten anbom Avangin mi som pasari anthia mi som ni Chuangin Hliam an Tuar thu SSC ten in Thlanna an nei tur chu Multi Ethnic Council MEC le Federal Unitary Organization Pawl ten an Hnawl thu CNO CNDF Hotu Pakhat Robert Vanlalliana chu Assam Rifle le Police ten an man thu MCR Pasaltha Tv.Lalrinthanga Chuan Nunna Hlan Rohingya Zalenna Sualtu ARSA ten AA kem alak sakfel thu AA in Rakhairam aveng thei to lo CDF-KKG Pasaltha Tv.Lalrinthanga Chuan Nunna Hlan CDF-KKG Chuan Chenta Chuasan SSC Officer 10 CNO CNDF Sipai Training and Pekmet thu CNDF Sipai Tlan Chuak an tam Chinland Sarkar CNU Pre-College Diploma Avoi Khatna Graduation Ceremony nei ani thu CDF-Kanpetlet ten thunei na pongla in CNA Breeze panga battalion somni pakhat kem an lak sak thu Chanchin kim changzo ka ngai thlak na hun ilo neyang KIA Bresom Pakhat SSPC ten anbom Avangin mi som pasari anthia mi som ni Chuangin Hliam an Tuar thu Kachin State Suingu Township KIA ven him na hunram KIA Bresom Pakhat Battalion som pani kem chu September ni som period khan SSPC Chuan in do thlo theina in an kapa mi som pasari thi in mi som ni Chuangin Hliam an Tuara Hliam Tuar zinga mi som pakwa chu din mun der thonga omin Hliam an Tuar na thu Kachin KNG Chuan atar lang ani Battalion som pani kem chu KIA Spy Training in pek na hun poimo ani a Military Council lam SSPC Chuan hun sang po akapa civil lam Nunna chan tipo an thu an soi KIA chet to na rap thlak tak thleng chu nipui spy por sang ten poi an ti in an tur pui he SSC ten in Thlan an nei tur chu Multi Ethnic Council MEC le Federal Unitary Organization Pawl ten an Hnawl thu Myanmar rampung nipui thu nei na lak sak tu Military Council SSC lam chuan kumin December thla in Thlan pui an kalpui tur chu Multi Ethnic Council MEC le Federal Unitary Organization ten an Hnawl thu an puang Multi Ethnic Council MEC le Federal Unitary Organization chu CNF KNPP KNU NMSP AD TLC PNFC MSFC KSCC WLB LDU Sagay Federal Revolution Khawm le OFMPP ti anni Multi Ethnic Council MEC le Federal Unitary Organization Chuan Federal Democracy dik akalin namtin intluklan na le mani ro rel na andu thu an soya Myanmar ram sang ni pariat dan pui an pomlo thu an soi SSCCM in Thlan a hlo cham theina turin muntina indo na satak athleng thei ani CNO CNDF Hotu Pakhat Robert Vanlalliana chu Assam Rifle le Police ten an man thu India ram Mizoram State Champhai District Zokhothar kho a September ni somni pakhat pathian ni khan Myanmar CNO CNDF Hotu Pakhat Robert Vanlalliana chu Assam Rifle le Police ten an man thu Police lam chuan an soi Assam Rifle le Zokhothar Police ten tual chung veng himna nein SARS team ten in andapa Mizoram Raltlan CNO CNDF Hotu Pakhat Robert Vanlalliana chu achen na a silai 5.56 mm M4AI carbine pakhat silai mu bom magazine le silai mu engemaw zat an man thu dengwar na chuan atar lang bok ani Mizoram mipui veng him na hna thoktu Assam Rifle le Police ten dan phallo ramdang mi ral thuam hum chunga
tual chunga in thup te chu an du lawa mipui tan a him lo pha in aral muang lo pha a India Central Military dan phal lo ral thuam thil anga action lak ani tur thu an soi Jeu le ri rokin unaw indona CNO CNDF ten an siam chuaka thisen le nunna aluanga Mizoram mipui din munder thong tira tual chunga ral thuam ne na kan om chuan CNO CNDF Avangin ral tlan thling akang kai theya film khur ero athange yang MCR Pasaltha Tv.Lalrinthanga chuan an Nunna Hlan Chinland ram zo phai ka bo tamu township SSC le mipui sipai in ka na kanta indo na tel mizo chin rifle MCR Pasaltha Tv.Lalrinthanga kumsomli chuan sipai mamo cha khai alak na a vandoi thlak takin September ni somni pakhat tlaidar nga PM khan aboral thu don ani Mizo Pasaltha Tv.Lalrinthanga chuan ramle nam mipui Zalenna tan Nunna hlutak Hlanna MCO MCR le atho pui pol dangpo in poi anti in achungte an tuar pui hle a September ni somni pani khan apian seilen na khu a pastor le mipui tenen zaom takin voina hun serman fel ani Rohingya Zalenna Sualtu ARSA 10 AA kem anlak sakfel thu AA in Rakhairam aveng thei do lo Rakhine State Muangdo Township AA sipai kem chu September ni somni pani khan Rohingya Zalenna Sualtu Arakan Rohingya Salvation Army ARSA 10 anlak sakfel thu official takin an puang Arakan Army AA 10 Rohingya Nunna poi soilo mi zaruk chuang an thata Arakan Rohingya Salvation Army ARSA 10 an namtan an dikna chanvo hua in thukkanna an du Avangin an helta veka Bangladesh le India Muslim tam tak chuan Rohingya thlopin AA an ron let beta ani AA chuan Rakhine State capital ala theilo baka melma a insiam tamin aram aveng him he zo to lawa ama tokin abuai to hle ti hriat ani CDF-KKG Pasaltha Tv.Lalrinthanga chuan an Nunna Hlan CDF-KKG chuan chenta chuasan Chinland ram zo phai kali gan go inkar chenta chu SSC 10 September ni somni a beipui thlakin an nora CDF-KKG Pasaltha Tv.Lalrinthanga kumsom pakwa chuan a thianti a channa a vandoi thlak tak main indona an Nunna a chanta ani CDF-KKG Hotu tanen atanga thudun danin CDF-KKG Major Operation chuan chenta chu an chua san ria a ai chakjok le thazoka SSC do an tum thu an soi Mizo Pasaltha Boralta Tv.Lalrinthanga chu SSC 10 an man nu in rong takin an thata SSC Chanchin buwa arwang tang zarna an nei Mizo Pasaltha Boralta Tv.Lalrinthanga chu CDF-KKG Battalion Pasaria sipai Hotu Pakhat mo phurna chelin ramle nam mipui Zalenna tan Nunna hlutak Hlanna CDF-KKG le an thopui ten an sunin achungte an tuarpui hle thu an soi CDF-KKG Pasaltha Tv.Lalrinthanga chu mihim thei tak le zuanjang tak ania in chai in buan le boxing te athiam hle CDF-KKG chuan hunrem chang ma sabera arwang la ka apian na khu a zaom taka voina an nei tum thu don ani SSC Officer 10 CNO CNDF sipai training and pek mek thu CNDF sipai tlan chuak an tam Chinland ram zo phai ka bo tamu township kanan khulam tlang kem rama UCR CNO CNDF headquarter kema SSC Officer 10 CNO CNDF sipai training and pek mek thu mita hutu tanen atanga thudon ani CNO CNDF 10 December tha a SSC in Hlanpui a hlotling theina turin malakna anei meka SSC do atum to lo thu CNDF sipai tlan chuak pakhat nen atanga thudon ani SSC nen tangrualin tlangram lama chin unaw teka antum Avangin dulawa CNDF sipai za chuang an tlan chuak thu a soibok ani Falam khopui SSC te chu
CNO CNDF ten officer ni na pe in commander le camp in charge Hotu thleng mo phurna choi moina an pe a CNDF sipai tam tak chuan affair lauti in shiom anti hle thu don ani thudik chu thup thei ni lo arun lang zel anga afia twal twal ang CNDF sipai tlan chuak an om thep thep to Chinland Sarkar CNU Pre-College Diploma avoi khanna graduation ceremony nei ani thu Chinland ram Chinland Sarkar veng himna mon pakhata Chin National University CNU Pre-College Diploma avoi khanna graduation ceremony program chu September ni somni palia manfel ani thu don ani professional CDM 10 thlako chung zirtirna an pe a zirlai mi zale somni ten zir chuakin degree an hmuwa hun ser manna a Chinland Sarkar Chief Minister Education Minister Parliament Chairman le Hotu dangten an troi ombok ani Chin National University CNU Pre-College Diploma avoi ni na chu Chinland Sarkar chuan kumin November thla atangin ahong le dona ming in pe te po anom nual to bok ani CDF-Kanpetlet ten thunei na pong la in CNA Bris panga battalion somni pakhat kem anlak sak thu Chinland ram Kanpetlet township chu ram mi pui thlan kin lo Chin Brotherhood CDF-Kanpetlet le atho pui ten thunei na pong la in September ni somni pakhat pathian ni khan Chin National Army CNA Bris 5 battalion somni pakhat kem chu an kapa CNA lam chuan a chevel mi puiten an tuar don nia an hriat Avangin an hnung tola CDF-Kanpetlet chuan CNA Bris 5 battalion somni pakhat kem chu an lak fel thu don ani Chin Brotherhood CDF-Kanpetlet chuan mi pui thunei na lak sakin mi pui dikna human rights an ra be sak ngala Chinland Council le Chin National Army thlop tu apiang chu an man zela shremna an pek thu hriat zui ani bok Kanpetlet mi pui eng emozat po Chin Brotherhood CDF-Kanpetlet hlau in an ral tlan thu don ani Chin Brotherhood CNO CNDF le tho puiten July ninga khan tiaw le ri runin CNA Bris 4 mun an lak saka ne na ero an chang pha chuang lo ani Chin Brotherhood lam chuan len lam ai tet lam an hnai mek zela KIA chuan Chin unaw inkap to lo turin an cha to a ma se CB lam chuan AA thu angin an pom thailo atop thlinga kan Chanchin la Khawm thudik kan puan min ngai thlak sak Avangin kan lo me mundanga kan in ton le ma chu dam takin le In Vanlalliana